یک جهن هری نافدار تماشاوان هجا لناو باجار عفرین دوارا کاوای هستن کار بو پیکره که جوان جیرا چکر بون وکه سمبوله که کردی لوی باجاری دهات ناس کرن لی پشتی که ترکی چکدارین اپوزیسیون سوری در باس عفرین بون عفرین داگر کرن بری هر تشتی چه کرن رابون او پیکر شکاندن رو خواندن ناو ویجی کرن دوارا شاخ زیتونه او جی ناو ایرشا عفرینه بوی ایرشا سر عفرینه ایرو او دوارا کاوای سنکار کو اموک دوارا کاوای سنکار ناستکن بفرمی وکرن کرن شاخ زیتونه ناو کاوا را کرن ناو شاخ زیتونه لی کرن او جی ناو اپراسیونا لدجا عفرینه بو گروپین چکدار نتنه دوارا کاوا هر وها حمو قادن عفرینه جی ناوینوان گوهرتن یان کرن عربی یان جی کرن ترکی وکمیناک قادا آزادی یان جی میدان آزادی لناو باجار عفرینه وکه میدان کمال آتاتورک بناف کرن او کریارین چکدارین اپوزیسیون سوری ده سیستما گوهرتنا دموگرافیا عفرینه دا ده چه کرن ادی تشتكي كردي لسر روی عفرين ناهلن يان دكن تركي يان جي دكنا عربي افجي ديمانين برينا بريكو عفرين ورا داگير كرن افجي ديمانين كو دم عفرين هاتا داگير كرن هند بينن اف پیکر كواي هسنكارا چکدارين اپوزيسيون سوري چاوا روخاندنه شكاندنه لوي دريجي اف ناوي دوارا كاوابو پشتی کو ایرش کرن سال 2018 دا ناو کاوا را کرن شاخ زیتونی ابجی چکدارین اپوزیسیون سوری نه دیمنین خواه فوتوین خواه لپیشیا کاواین هسنکار گرتن اف دیمنین سال 2018 دماک عفرین هات داگیر کرن ایرو سر سبه زو لنافچه سیده زینب لشامه بالافرین اسرائیل ایرشی سرناوندک تفگر نجبا یا عراقی کرن لگوری چافکانی نزدیکی گروپین چکدارین عراقی ده ایرش ده تو زیان جانی چه نبونه بیگمان او نجاره یکمینه که اسرائیل ایرشی وان چکداران دکه چه چکدارین عراقی چه جی حزب الله لبنانی لوی داره لسوری دمینن و اسرائیل دبیجه او جه مترسیه و هر دمیجی وان بمبا باراند که امریکا روش آورته یا گریدای سوری جبو ساله کدن دریش کر لگوری را گهاندنه که کوشکا سپی بریار هات استاندن که روش آورته یا گریدای سوری جبو ساله کدن وره دریش کرن پشتی بداوی بونا ویدمه یعنی پشتی ساله که لگوری معامله حکومت سوری و بین الخاندن کاوی جاره کدن وره دریش کرن یان جیوه داوی لوی روشا آورته وره که سوری جه آلی امریکا وقت جزا کرن کوشکا سپی ده بیجه او جبو سوری داخوازه اگربسته که گشتی دکن کوشکا سپی را گهاند که حکومت سوری و سیاست وی نتنه زیانه دگینه خلق سوری لی آسایشا نافچه جید خمترسیه و پشتگیری سوری جبو تروره و بکار آنینا چکن کیماوی هیشت که امریکا روشا آورته لسوری دریش بکن اف کوشکا سپی ده بیجه ده داوی را گهاندن اوی ده هاتیه که او کریارین ایرانی و سوری شرمزار دکن و داخواست کرد که داوی لوان کریاران وره ریوبریا خسر لدیر زور هنک تدبیر نو ستاندنه جبو کوان مالباتین کج کامپا هول هاتنه درخستن لوان درن ورن بجی کرن تدبیرین امنینه بهتر من بحث کر بالهف کرنه که دنابرا سروکین عشیرتا دیر زورین عرب و هزین سوریا دموکراتیک تا 69 مالباتین داعشه جی کامپا هول هاتنه درخستن هجمارا وان 254 کسن ده بشکی مزن جوان جه بو دیر زور هاتنه شاندن دسته کاروبارین جواکی یا ریوبریا خسر آب باکر و روجهلات سوریه به هف آهنگی لگل انجمن جیبجیکارو
دەستەیە نافخۆیە کانتۆنا دێرازۆرێ ڕۆژە چارشەمبێ 8 گولانە 2024 69 ماڵبات بە هەژمارە 254 کەسی ژناف کامپا هۆلێ دەرخستن و بەگوهاستن وێ پارێزگەهێ. الرحلة الرابعة والخمسون بعد القرار الصادر من الإدارة الذاتية في اف بینجی و چارەمین گەشتە پشتی بریارە کو دهێ 2025 ئالیە ڕێڤەبەریە خۆسەر بە دەرکەت ئەو 69 مالباتن بە هەژمارە 254 کەسی ڕێڤەبەریە خۆسەر دە دەرخستن ئەوان مالباتên سووری دەبەردەوامە کو دخوازن دەرکەون بۆ ناوچەیەن باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریێ لە گۆری مەکانیزمایە کو ji ساڵا 2020 ve tê peyrawkirin. حسب الآلية المتبعة منذ عام 2020. هەفسەرۆکی نویسکەها کاروبارên کۆچبەر و پەنابەران ئا ڕێڤەبەریە خۆسەر شێخ موس ئەحمەد نیشان بۆ یەکێدایەک و ئەڤ یەکەمین گەشتە دوێ ساڵێ دەدبە و هێزێن ئەولەهیە نافخوا و دەستەیە نافخۆش کامپا هۆلێ حتا دێرەزۆرێ وێ لەگەل وان ماڵباتان بن. الإدارة الذاتية لإقليم وشمال وشرق سوريا ڕێڤەبەریە خۆسەرا هەرێما باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریە دیگەشتێن ڤەگەرێدە ji کامپا هۆلێ بۆ ناوچەیەن ڕێڤەبەریە خۆسەر بەردەوامە. هەلبەت ئەڤ یەکەمین گەشتە دە ساڵا 2024 de ji کامپا هۆلێ بۆ ناوچەیە دێرەزۆرێ bi سەرپەرشتیە دەستەیە کاروبارên civakî و زەحمەتکێشان û nivîsgeha karobarên koçberan a herêma bakur rojhilatê Sûriyê bi hevahengî li gel encûmena şaristanî ya Dêrezorê û desteya karobarên civakî û zehmetkêşan a Dêrezorê. ئامارên ڕێڤەبەریە کامپا هۆلێ دیار dikin ku li nav wê kampê 42781 niştecî dijîn. Ji wan 19530 kesên Iraqî ne, 16779 kesên Sûrî ne, 6461 kesên biyanî ne, 11 kesên din nasnameyên wan nenaskerî ne.